Jedna osoba je ubijena u današnjoj pucnjavi u hotelu u Prištini, dok su dve povređene osobe upućene na lečenje, rekla je portparol policije za region Prištine Fljora Ahmeti. Prema njenim rečima, smrt je konstatovala lekarka ekipe na licu mesta. Danas oko 13 časova i 20 minuta policija je dobila informaciju o pucnjavi u prištinskom naselju Dragodan u jednom hotelu. Na lice mesta odmah su stigle policijske jedinice i medicinske ekipe. Ona je dodala, prema prvim podacima, jedna osoba upucana iz vatrenog oružja i preminula na licu mesta. Ahmeti je rekla da su dve osobe povređene, navodno oštrim instrumentom i upućene na lečenje. Ona je istakla da policijski istražitelji u koordinaciji sa tužiocem rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.